King leksyon na ini makapatungkulya keng dapat a fundamental operation na nung numero in division. Para agawayang matagumpi o maayos iti, kailangan natin kang balo keng subtraction at multiplication. King mayari in leksyon na ini, kailangan abalo mo deng makatuki, maipakit at mairepresenta in division at makapanyulat equation king balang uri in division. Pareho o panteng pamamit na, equal sharing, paulit-ulit a pamamawas, repeated subtraction, parehong lundag ning linya ning numero, equal jumps on the number line, at pareho o panteng pamagrupo kareng bage using formation of equal groups of objects. Subukin. Bayo ka magumpisa keng leksyon na ini, subukan mong sagutan ding makatuking putang. Nung apakibatan mo langan ding bilang gusto o 100%, malyari mo nang laktawan in module ini. Pero nung sakali ding mali mo 50% to 99%, kailangan mong pag-aralan at sagutan masalese in module ini. Isulat ya in division sentence o equation dareng makatuki. Letter A, 14 minus 7 equals 7 minus 7 equals 0. Nanuya in kayang division sentence. Gusto ko. 14 divided by 7 equals 2. Letrang B, 8 pit na niya kay nga 2 maging lang 4. Nanuya in kayang division sentence. Kagaling mo. 8 divided by 2 equals 4. Letrang C, lawin yung number 9. Nanuya in kayang division sentence. Gusto ko. 6 divided by 3 equals 2. Letrang D, 10 pitnan niya keng 5 maging lang 2. Nanuya in kayang division sentence. Gusto ko. 10 divided by 5 equals 2. Letrang E, nanuya in kayang division sentence. Kagaling mo. 9 divided by 3 equals 3. English yun tamo, yapi niya in Pamagpakit at Pamagpresenta king division at Pamanyulat Equation king balang uri ning division. King leksyon na ini maging malawak ya in kekang kebaluan king Pamagpakit at Pamagpresenta king division at Pamanyulat Equation king bawat uri ning division. Pareho o panteng pamamit na, paulit-ulit a pamamawas, pareho in lundag ning linya ning numero, at pareho o panteng pamagrupo kareng bage. Balikan, isulat siya in difference. Bilang 1, 8 minus 5 equals 8 minus 5 equals gusto ka 3. Bilang 2, 14 minus 7 equals 14 minus 7 equals gusto ka 7. Bilang 3, 12 minus 4 equals 12 minus 4 equals gusto ka 8. Bilang 4, 9 minus 3 equals 9 minus 3 equals kagaling mo 6. Bilang 5, 20 minus 10 equals 20 minus 10 equals gusto ka 10. Isulat siya in product. Bilang 1, 2 times 3 equals 2 times 3 equals nung inke kayong sagot 6 gusto kayo. Bilang 2, 4 times 5 equals 4 times 5 equals nung inke kayong sagot 20 gusto kayo. Bilang 3, 3 times 7 equals 3 times 7 equals gusto ka 21. Bilang 4, 10 times 8 equals 10 times 8 equals
Kagaling mo, 80. Bilang 5, 5 times 7 equals 5 times 7 equals nung kaya kayong sagot 35, gusto kayo. Tuklasin, mayap aabak, bayo tayo simulan ang leksyon na ini, atin kumong mapilan ako tang. Mailig ka bang mangan prutas? May nakit na kang bayabas? Mamangan ka bang bayabas? Lawan laring litrato king lalam at sagutan niya ing putang. Pilanlangan deng bayabas. Pilanlangan deng bayabas. Gusto ka, 15. Pilan lang makagrupo deng bayabas. Pilan lang makagrupo deng bayabas. Kagaling mo, 3. Pilan lang bayabas deng bawat grupo. Pilan lang bayabas deng bawat grupo. Gusto ka, 5. Suriin, keng sagot mula kareng kutang atin 15 bayabas, atlong grupo at bawat grupo atin siya 5 bayabas. Kung lawentada ding 15 bayabas, may pitnala keng atlong grupo. Kaya in division sentence tamo, 15 divided by 3 equals 5. Deng makatuking bilang, netong lang alimbawa keng division sentence o equation. Alimbawa, 16 divided by 4 equals 4. 30 divided by 6 equals 5. 45 divided by 5 equals 9. In division sentence o equation, malyaring ipakit at iprepresenta in division at isulat siya equation keng paralan. Nagamitan niya in pareho o panteng pamalitna, paulit-ulit a pamamawas, pareho ing lundag ning linya ning numero, at pareho o panteng pamagrupo kareng bage. Pimetong-metong tala deng miyayaliwang paralan king division. Division gamit ing paulit-ulit a pamamawas o repeated subtraction. Malyariyang ipakit ing division gamit ing repeated subtraction. Halimbawa, 12 minus 4 minus 4 minus 4 equals 12 divided by 4. In division sentence ay 12 divided by 4 equals 3. Papakit siya in solution ng paulit-ulit a pamamawas. 12 minus 4 equals 8. Minus 4 equals 4. Minus 4 equals 0. Papakit na atlong beses siyang mababawas at siya 4. Alimbawa ng division equation gamit in repeated subtraction. Repeated subtraction. 35 minus 5 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 equals division sentence o equation. 35 divided by 5 equals 7. Repeated subtraction. 16 minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 equals division sentence. 16 divided by 4 equals 4. Repeated subtraction. 50 minus 10 minus 10 minus 10 minus 10 minus 10 equals division sentence. 50 divided by 10 equals 5. Division gamit ing pareho o panteng pamalitna, equal sharing, at pareho o panteng pamagrupo keng bage, equal groups of objects, keng pamalitan ning array. Malyari ang gamitan pareho o panteng pamalitna, equal sharing, at pareho o panteng pamagrupo ning bage, equal groups of object, keng pamilatan ning array para ipakit at may representa yung division. Papakit o mag-ayos siya keng panteng bilang ning litrato o bage aw sanyang array. Halimbawa, lawenyoring star. Division sentence. 6 divided by 3 equals 2. Susunod, lawenlading puso. Division sentence. 10 divided by 2 equals 5.
Lawenla ding bola. Division sentence. 14 divided by 2 equals 7. Lawenla ding lapis. Division sentence. 27 divided by 3 equals 9. Division gamit ing parehong lundag ng linya dareng numero, number line. Ing kauli, malyari-yaring gamitan ing number line para ipakit siya ing division. Ing number line, yabin ing susunod a bilang keng metong a linya. Dapat bawat bilang o numero, parehong lalawot keng metong at metong. Makananuyang ipakit ing division gamit ing number line. Kilalanan at atutukuya ing dividend na makapalob keng arco na magsimula keng baseline. Kilalanan at atutukuya ing mamit na o divisor. Pitnan niya ing dividend, kakamilatanan ng divisor na biyaben natin deng malating arco. Bilangan lareng bilang dareng spasyo, makapalob kareng malating arco, apin niya in sagot o quotient. Number line, division sentence, 8 divided by 4 equals 2. Ing arco na makaapat na beses siyang paulit-ulit na nilundag at tiyatidwa keng number line, mayayakit na 8 ing tauling bilang o numero ng arco, ibig sabihin, gustong division sentence o equation ay 8 divided by 4 equals 2. O rin parang halimbawa, number line, division sentence, 9 divided by 3 equals 3. Susunod na halimbawa, kaya division sentence, 10 divided by 2 equals 5. At ing tauling halimbawa, kaya division sentence, 6 divided by 3 equals 2. Pagyamanin, gawan natin mantabi 1. Isulat siya in bilang o numero karing makatuking parti ng division sentence. Letter A, 48 divided by 6 equals 8. Nanuya in dividend, divisor, at quotient. Huwag kagaling mo. Dividend, 48, divisor, 6, and quotient is 8. Letter B, 32 divided by 8 equals 4. Nanula ding sagot. Huwag gusto ka. Dividend, 32, divisor, 8, quotient, 4. Letter C, 54 divided by 9 equals 6. Huwag gusto ka. Dividend, 54, divisor, 9, quotient, 6. Letter D, 18 divided by 2 equals 9. Huwag gusto ka. Dividend, 18, divisor, 2, quotient, 9. Letter E, 35 divided by 7 equals 5. Huwag kagaling mo. Dividend, 35, divisor, 7, quotient, 5. Gawan malaya 1. Pamartyan lang pare-pareho ring bage ning balang set o grupo karing pilunanan kay ba't isulat siya ing division sentence. Bilang 1, nanuya ing sagot. Huwag kagaling mo. Twelve divided by 3 equals 4. Bilang 2, nanula ding sagot. Huwag gusto ka. 15 divided by 3 equals 5.
3, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 10 divided by 5 equals 2. Bilang 4, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 8 divided by 2 equals 4. Bilang 5, nanuya ing sagot. 2 kagaling mo. 21 divided by 3 equals 7. Kayahin 1. Isulat siya in division sentence. Bilang 1, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 16 divided by 4 equals 4. Bilang 2, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 12 divided by 6 equals 2. Bilang 3, nanuya ing sagot. 2 kagaling mo. 24 divided by 3 equals 8. Bilang 4, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 20 divided by 2 equals 10. Bilang 5, lawining number line. Nanuya ing sagot. 2 kagaling mo. 14 divided by 7 equals 2. Gawan natin mantali 2. Ipakit siya in pamanit na king pamalitan ning pamagparti bilugan la reng bage. Gawang atlong pangkat a puso. 2 kagaling mo. Ating adwang puso king balang pangkat. Bilang 2, gawang adwang pangkat a bola. 2 ustuka. Ating apat bola king balang pangkat. Bilang 3, gawang apat pangkat a batuin. 2 kagaling mo. Ating adwang batuin king balang pangkat. Bilang 4, gawang adwang pangkat at dalandan. 2 ustuka. Ating adlong dalandan king balang pangkat. Bilang 5, gawang siyam pangkat a kwadrado. 2 kagaling mo. Ating metong parisukat king balang pangkat. Gawan malaya 2. Bilugan laring bage para ipakit siya in pamagdake. Isulat siya in division sentence. Bilang 1, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 4 divided by 2 equals 2. Bilang 2, nanuya ing sagot. 2 kagaling mo. 8 divided by 2 equals 4. Bilang 3, nanuya ing sagot. 2 ustuka. 12 divided by 3 equals 4. Bilang 4, nanuya ing sagot. 2
Wah, gusto ka. 15 divided by 3 equals 5. Bilang 5 na nuya ing sagot. Wah, kagaling mo. 6 divided by 2 equals 3. Kaya hinto, lawen niyang masalese ing number line keng dane A at lawen niya ing sagot king dane B. Isulat siyang letra ing ustong sagot keng gulis. Bilang 1, lawen ning number line na nuya ing sagot. Wah, kagaling mo. D. 8 divided by 2 equals 4. Bilang 2, lawen ning number line na nuya ing sagot. Wah, gusto ka. E. 10 divided by 5 equals 2. Bilang 3, lawen ning number line na nuya ing sagot. Wah, gusto ka. D. 15 divided by 5 equals 3. Bilang 4 na nuya ing sagot. Wah, gusto ka. A. 18 divided by 3 equals 6. Bilang 5, lawen ning number line na nuya ing sagot. Wah, kagaling mo. C. 20 divided by 4 equals 5. Isa-isip, maipakit at mairepresenta in division at makapanyulat equation kareng bawat uri ning division malyaring ipakit siya keng paralan agamitan niya ing pareho o panteng pamamitna equal sharing. Paulit-ulit a pamamawas repeated subtraction. Pareho ing lundag ning linya ning numero number line at pareho o panteng pamagrupo kareng bage equal groups of objects. Bilugan niya yung letra ning gustong sagot. Bilang 1, ingpat lang niya yung awos keng sagot ning division. Ingpat lang niya yung awos keng sagot ning division. A. Product, B. Sum, C. Difference, D. Quotient. Nung ingke kayong sagot, D. Quotient, gusto kayo. Bilang 2, metong yang proseso keng pamagayos o pamamitna mula keng maragul a grupo keng malating grupo. Metong yang proseso keng pamagayos o pamamitna mula keng maragul a grupo keng malating grupo. A. Division, B. Subtraction, C. Addition, D. Multiplication. Nung ingke kayong sagot A. Division, gusto kayo. Bilang 3, ingpat lang ya ing numerong pipitnan keng grupo. Ingpat lang ya ing numerong pipitnan keng grupo. A. Division, B. Dividend, C. Divisor, D. Quotient. Wah, kagaling mo. B. Dividend. Bilang 4, ingpat lang ya ing numerong pipit ng pareho o pante na lakeng kabuuan. Ingpat lang ya ing numerong pipit ng pareho o pante na lakeng kabuuan. A. Division, B. Dividend, C. Divisor, D. Quotient. Wah, gusto ka. C. Divisor. Bilang 5, ing simbolong gagamitan keng division. Ing simbolong gagamitan keng division. A. Divide, B. Times, C. Subtract, D. Plus. Wah, kagaling mo. A. Divide. Isagawa. Basa niyang masalese ing sitwasyon at sagutan niya. King grade 2 Santan, 30 kayong may kakaklase at inyang pagawa ing mestrayo para keng proyekto yu keng math. Uri na,
pitna na kayo king anam a grupo. Pilan kayang miyembro in bawat grupo. Ipakit siya ing sagot mo ing kapimalatanan ng repeated subtraction at isulat siya in division sentence. Ulitan ke. King grade 2 saintan, 30 kayong mikaklase at inyang pagawain mestrayo para keng korekto yu king math. Burina, pitna na kayo king anam a grupo. Pilan kayang miyembro ing bawat grupo. Ipakit siya ing sagot mo ing kapamilatanan ng repeated subtraction at isulat siya ing division sentence. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo! Repeated subtraction, 30 minus 6 equals 24, minus 6 equals 18, minus 6 equals 12, minus 6 equals 6, minus 6 equals 0. Division sentence, 30 divided by 6 equals 5. Tayahin, isulat siya quotient kareng makatuping division sentence kay bat i-drawing la keng kawon ng bage. 10 bulaklak divided by 5 nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo! Equals 2 bulaklak. Bilang 2, 16 luklukan divided by 2. Nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 8 luklukan. Bilang 3, 42 mabilog divided by 6 equals uwa usto ka. 42 mabilog divided by 6 equals 7 mabilog. Bilang 4, 28 lapis divided by 7 equals uwa usto ka. 28 lapis divided by 7 equals 4 lapis. Bilang 5, 36 bituin divided by 4. Uwa kagaling mo! 36 bituin divided by 4 equals 9. Karagdagang gawain. Basan lang masaleset ang bawat sitwasyon, isulat siya yung sagot kang division sentence. Bilang 1, at 10 at 20 bulaklak king lamesa, at 4 a florero. Pilan lang bulaklak ing ilagay king balang florero. At 10 at 20 bulaklak king lamesa, at 4 a florero. Pilan lang bulaklak ing ilagay king balang florero. Uwa usto ka. 20 divided by 4 equals 5. Bilang 2, at inyang dadalang 12 mangga imani, pamya na lakareng 6 ng kaluguran. Tsapilan mangga ding bawat kaluguran ng mani. At inyang dadalang 12 mangga imani, pamya na lakareng 6 ng kaluguran. Tsapilan mangga ding bawat kaluguran ng mani. Uwa kagaling mo! 12 divided by 6 equals 2. Bilang 3, manyalong lareng apulong anak alalaki na baseball, mamuulang adwang grupo, pilan lang anak bawat grupo. Manyalong lareng apulong anak alalaki na baseball, mamuulang adwang grupo, pilan anak bawat grupo. Uwa usto ka. 10 divided by 2 equals 5. Bilang 4, ing tugak menakit siyang batu keng marangle. Walulang batu deng makalinya. Dinundagyang adwang beses para makapuntaya keng dulo. Pilan batu ing nilundag ning tugak para mira siya dulo.
Ing tugak, menakit siyang batu keng marangle. Walulang batu deng makalinya. Dinundag yang adwang beses para makapuntaya keng dulo. Pilan batu ing linundag ning tugak para miras siya dulo. Uwa usto ka 8 divided by 2 equals 4. Bilang 5, imang nardo at inyang metong amanok, mengebon niyang 15, dinina na lang mang nardo deng kayang atlong kapatad. Pilan lang ebon deng balang kapatad lang mang nardo. Imang nardo at inyang metong amanok, mengebon niyang 15, dinina na lang mang nardo deng kayang atlong kapatad. Pilan lang ebon deng balang kapatad lang mang nardo. Uwa, kagaling mo! 15 divided by 3 equals 5. Ang gani mo, Kenny! Paalam!